Sumpah kami nararoman dapat tok kamu na bulutuk pe katulang olah pas tu na tunggui. Nah, bumi terpas hata kami las marong untuk keluar naik bayang mak kodah sum kai. Di Jojo muna Tuhan di Parsari Matuaon dia mengguru nami di so jadi nek pasahato nami perjodoh di sun huwa kami do di huti na tulang muna do borasmir asa sonai do nila tua-tua pilma poki bahul pasalongan pilma todita saluhuna luju lobok manang dia ke panggung. Adong do di son hupa bungu hami. Ima songol katini lumanetin nami di Parsari Matuaon di Abang Boru Nabiang. Walau tumpe susadia terpasah tami otiku dang na tuhata ma nama gohi pasu-pasu. Nauli aja kami. Nasihat kita aja. Oh kalian. Kesantik yung itu rodo ani ini paninggaw ni lain namin di show. Tonoy ng tagamang tutu sohabu ramuna. Kesantik yun. Pertinggal ni amang buruan. Kami pe rodo ani maka
opung akabere panglugon ni Roha alali dilugon ni Roha ay tamasaham matutuhata nagabuhi-buhi tapapumami sa utit mananggurang imahami na ro siya silipuan dohot na siyang stormong imahala inahangga Grabe na. utit mananggurang mangmuru di alas son ruang munay makurot ko naulit tunalingan di magyoro sa mga tanamin daw pasatin paningin ni yun sila ko ng mami Paolo di bagasan arsak ni Roa luwa mo alay di bagasan arsak ni Roa mo na yang boy kaya mo mga luwa luto nagluwa-tuwa mo naon manang pangilok pendapat alay ulat dia ma nung nga ditinggal ang pendapat dia mo di naman wang nagabinek tubo di bagasan ulo muna at kapurya, mga nahatan ni Dibata, si Basingong Akanadenggan, sa tungo-tungan ni Uriya, nang diyak kapara na tanipe. Nung nasa betwa mong na sa doon na at kapunan ni natwag-tuwan namin yun. Ala na ni, mugurulungan namin, ang diyak matutusi sa daroha, matutugan niya yun. Di tunga-tunga ni Duwat, pangay tunga-tunga niya kapara na gusto namang bro, tubok kami, songon ulos, si kanon namin, si Zuetu hatan itong barajat na nagulari, ba, amo naman napabuahon ng bisilo, papiakan na. Nahuli po. Nahuli po. Itambay, Ate manituhata paning nabasa nga mga lehon ari na tiuron, ari na diganon, di par pumuata, di par sarimatuaon nga mang buru namin iso. Maparjulo sa hali ang mga buru, ano katuro. Grabe po. Widahan takas, bolong muna. Di tiroy hamudo, akayanakon ni nga mga buru namin asa digda. Sayang dia ba di tabay Tuhan hahipason ni hamuna gajang ni umbo asa adong pangaluan-luan niya kalaykon ni botokon tuang kari na mayuin ay gudang lupi gudang ang kasiulaon ni halahon masumot haduan ala ni mamang guru mau lihatin mga pasatay perjulo Tuhamu ala di tiroy hamudo doon nika Grabe na ulit pa sila. nang soni ma di hamuna lain nami dohon iboto nami bere nami saluhut dang tagamo so lumuroh ang hamati anon dang hal na barubio sa dadalan na welga doon dihita jual manamang ko jadi kita pehaduan ikotusido ala ni ima akalay kudo hoti boto dingo dunia mangpurwo titiki boy do paibana mangulang gudang do mungkin si pasingo ni amang purwo tu hamuna akapuran jadi si pendito do lang pe akapuda molo na humurang do poda isi ang tua-tua pe dia do poda ni amang purwo lang kanong bingka dihilala roha ala pangulan ni huria do amang purwo hatan itu hadon saya dipasahan tuh ala ni takas mapiang pamunay di tonga-tonga ni keluarga per keluarga asa tujuluanon tarida ma amang purwo nama lopa sahatu puda tuang kalian tujuluanon naik berengon nami molo mamereng rupa si judo do si bereng alay ang kumamereng di parborhak ni na tua-tua pahorhatun na tua-tua dung di pulina siyan hula-hula mo na pangalapan ala dung tapataro no namang buruon tong dobe panakuho mo na amin dyan disipe non dobi takas na mo pasahat kami asa soni do ni na tua-tua bulong bago na marhalto na diagatan ni Rubian
takas mahamu dega tujulono asadapot aka parsaulian dohon panggabean. Amang baru dinalau pasah tulus mengabi. Pernah mendapat kekulonai baik makhluk dan nomor tersebut.
Parorason Marita Saluna di hamuna terus besar panggabean ison habiro sudah hula-hula muna muna niari muna tulang-tulang do tulang-hula nama marangi do tulang-hula ni anak akamang buru do karak tulang muna panyaran nami las do pariba muna buru nai makuti jual-jualan di tulang muna nama risiun boras sipiritordi asaji pamaseno kondisi tua-tua pirma haupok ibaul-baul mamasalongan pirma atau dimulai ditanya nabi dia pun dia nilai nami om selalu tuh bangka pangomuan tahu nama Di baru nabi jalan umpan. kelas 2016 Kamu salahut keluarga panggabian paribaku moro bapak moro buido naleritku salah hampir sombong kami alay buido on songon abahku marang na dua-duaku masa di Roma dapat juga ada 2 tahun 7 berburu jalan yang kami tak udah ditemani Mulia jadi belum siap kami pariban tuamu nasalah keluarga kanak pun ya bangun adong dokatane dewata mandok di pesanangan sara bencapton kayak sapuli di haholong ini batado kama mate ni akananya siap tang dia sini wata mari Yesus Kristus jadi adong do nama kahologi kama mate nai tak petari lui ita ate adong do nama kahologi ai dirokon di kapsa blok bati yang go ya mangulu pihami nuangi nak mangulu di Tuhan itu ya mati pihami mati di Tuhan itu atau mangulu mana mati pihami tunggu di Tuhan itu boy memang pergugui kamu ada udah sari mati gue dari pihina Tuhan dokter gawas suka bukan tangis si paham abataran doa di si abuli ya pebui doa tari lilu kita ada itu Dewata mengabuli kamu mengabuli kita salo na akan nawar luar boru sumaniwa nawi terpasahat siap pariban sinuboti oleh ya mangbao parjulu mangbao udang antara selamat jalan mangbao lang dungaw berbadai doh mangbao ipas masih pahuput ya mangbao Dupe songoni perdalanan di ngolutai si pata perdalanan dia mangbao di hapunjungan do terpucung doa wilala jala ponyok doroh aku mangbao dang malo amu mangatusi lau mangat toyau jala au pe songoni alai songoni maju roha mangbao di partikiani martiki dolina marsak martiki tangis martiki do masih tawanon martiki do mate martiki tubuh amang bau nuai nga martiki tutuhamu mati amang bau berdaging memuna luna mate da amang bau molo parkodio muna posrohak dilabung di Tuhan hidup kita nalapok malidong do Tuhan tayo jalan na bulyo man roha silihok paso-paso amang bau
ang tiyak ma sudeon berukku helakku nakpe sude pahokku purison di pasuk-pasuk Tuhan amang bau purjudo ala hosude amang bau di pasangan palahodo amang bau ang dia dapat ang dua nasi dada amang bau tujuannya dia om mau jangan terakhir di habis dia usah sendiri adong amang bau Nagame pa ujung ko na ni rohak kiat ya mangko. Dokter pay mahamuna di rohak. Ibas masuk di bawah puki. Na tinimuhan ni siyak kangat satu siyang tiyan. Satu siyak puda na mangbao. Ang kiat niyan, sisadatahi halahot kunyuluan niya riyon. Posto rohak ko binasiya. Agaboro ni Raja doon. Jala anak ni Raja doon kuberek sude. Ngambil tanggung jawab doon. Lau merombak kehidupan ni. Ang giat di pasahat Tuhan ni sudah pinasita ni. Yan ako tahu sudah ada amang bau. Tuduluan ni Aryon. Uti ba doon selamat jalan amang bau dah. Mastangiyak kamu nak. Dainang. Dah beres, dah helang. Ang giat tujuluan ni Aryon dapat pinasitan ni rohatai. Ang giat tujuluan ni Aryon buhay mo siya kita pagipang dibuka selas ni roha. Saya dipasok-pasok tuha perdalanan ni ngolong muna dah. Masih pature-tureat kamu muna masih ajar-ajaran. Mulu-muruk tinggal dulu. Alay membersihkan. Ang giat manyang buhay dapat tujuluan ni Aryon agak pinasita ni roha munay. Songon na huli dah pisudi. Kalau lima dia akalek do ibodong ison rodo kami ulang ima na mangulahon ulaon ni upong namin nasugot nung pasatami ulos pakudi pamangulungan yon paligyan may saktuhan pasato pasu-pasu Tuhan saluna at kami ng pasato sapo Tuhan guru namin yon na kami magkurangi iman na trabek kami imanas ni rohan namin jala ima siya halat sa muna pinggit kaparada duni naik ko patuluhonot to sumagdiya ko lang ni rohan sudah dia mau kalay ko ibotokku di haroronan mahite di marmoding niya magguruhon tong do pasaton namin ko ako sa luhod na diyak kapaso-paso ima na maritehon songon ulos na sigunon namin ko ako sa luhod na paritian malay, paritian may ito dia peutua dia mau kapaso-paso ditambah ng kanarong dia kan semak dana dobe tibu mak kada bukan dana mono dia kan sudah borokan dapat tarokan ino si panginoon tatubuhan mahilit ang iya kita terluwi mah di natapaporo ano na guro tu kana pare de pasukinan na poso kanami dia mo sa na dia mo akan korma dia kana maramarangi unang adok tubig hami lagi mempertutuhan sadaham tersongon dayon aik unang songon berdua songon dayon dua di dalam pemborhaton amang burkonan anon tutalo para dia persukinan molope na ulaw sari matua ulaw niyang buron na posdorohan amin na adong dosi hirimon na di portidugyan dobe padorong ni uluna alay daksahan dobe
Asal aku pas-pas waktu sana. Ido hirini rohan yang manggoron adoran di uluna ala dia terbeca. Acugari terbekuguna sikok doamu. Boy mau udah tadi bus dari lau sama juga. Na pos rohak tak lebih menilai kusyakangan. Tiroi sido ya kang timon do ibotom. Asabuhui dapot tua tak lebih mah tadi dia keluarnya manggoron. Kamu namang itu dia kan. Dia tay botok kulek nang dia kabelek kubena. Nang maraduku kita sering kapsul. Soalnya mah si dono kumurdo kamu lihat itu. Muna doa gitu tuh mani jabu. Ya betul. Duh tak suat tuh nyon. Lain nami bapak munau nate. Terus maruh hamuna. Pas hatun nabi do pas nabi do tangian nabi anu tuh aduh di batang. Dung di banak kokomu ay bartu mani jabu dah. Ya betul. Dari pas hatun nabi mak udah pada hari. Udah separsari batual nih. Na tua-tua waktu hamuna salu na pemparana. Las maruh hamuna atau kasatiko main kiri-kiri. Bulung nai rata-rata. Pas hatun nabi mak udah setangian nabi. Napa untuk mau kita. Baik pas hatun nulis mahami. Pasu-pasu nami. Sesini pemparana nilai nami. Nomor jengol di bantikianon. Pada mama. Mesti nomor tu sih. Dia lihat kota dia lihat. Orang lain.
dia kana ulina dengan hata pangkabian parorasan na pinasa muna tuhay para keling muna marga pangkabian lo sama juga meroman na potong kamu na tuwa naman na nak sudah pun nak sa pabalian nak sudah tu pesi patobon nami nasali mula tu kalau tanga marsom na kami raja nabi na roman na potong kamu na salun ulo nami las marohamuna. Maulah tempat itu harta akatulang mula tupi orang son situ natong nabui terpasat kami na tersemau kami Tuhan muna ulo nami salutna raja Tagalog dan ang kulit kami katulang no manawag kulit ala yang giyak mak di pagkapudian ni natuto nami on margan ganda akala seroh di kami jalan tambah ng angkahagabion ang giat di tikian ni tanah bui debel tarapatu ka kami jalan tersebut kami umbalkan siat nak patu bahan kami raja dengan bona tulang tuti ina tulang kami mari te para bui sire dulu para bui santi asa daw patu songon di pangido muna karaja nami dirpok kima bangun calongan di pangapudian dan tunan dirumah nami luju-luju bang karaja nami perhitian ni asubasu ni Tuhan perhitian di tangiang muna di pangido mun Tuhan tadi bata di bawah kamu daw ima ulos na ganjang ulos si Torok Lambo asa daw mason hata na ito isongon di pangido muna asa ganjangin na uro mahal bokoan ang giyak matutusi ganjang umur salun na ito po para ni Beren jala Torok Maribur matok-tok atau prosdoro hanami mula tupitok tataruhun injon dari muna lemuna tanu pada pasto pada posoran nami asal pita mangkuduran karaja nami jala ulasan lebih hami dia kahata pas-pasuan terlalu mobil dia kahata boda muna tuhami parkir lengo muna tuhai pahau pumuna dari muna posdoro nami katulang musikopan non tasuat terindun atau tenaga tanam pasto kani takas dengan mu katulang pangkopan nami di tong jauh asa di sima sikop akka pasu-pasuan sikop akka panggawian panurasan pasal muna tuhami margen yang muna panggawian tamlu mobi ma kuparan nilai muna akka tulang tuk songon di menakingan songon natak sombong kami barhite songon pasturan tonggi asa dawuk ma songon hatana dua asa gambas si balemba tiga-tiga tepat lapo korasa bimawur muna pangalian korasa mahamulun nami namanya atau panipulin hata nami di bagasan tikion
asa son hatana tua madol nami tua muna ulah nami salutna asa harbanga madala tuta tangga belatu dan tujabu salut hatana uli hata bangga biya para rasa nauk pinasah muna wapuhami jalo bakai mai pot maras tongan dijabu sudah putih man nawa uli tulang dum nakok kami nomor tongan dijabu lasrohan nami baru lumulung terdinami di ulang pasari batu nilai nami nina rohoman na butuh kai pas satu sautik sin perwin yang diulang munai mulai hati man itu anta dong ata nina tua-tua bagok namar hal tu dulu namar rupiah oras kami nama jalo ditangyak nami oras matok-tok amun nama ngalian amang parugol ci nung kasih kopang kari itu bahasa hantami diulang pasari mah sasati los baru mah tu si tiu-tiu Sian aparatur dari tadi salut PKK di siara di Parmonding ni aman holongon di Gion nado hari masih tahun sayang emma cidonon nami tu amuna sayang emma ibu tarabul ramuna ya boleh tuat tahamuna saya sangkung masih kamu nalumun saya Roma karena juga tujuan soal statistik ni kependudukan ni desa negara timbul di Gion bahwa berjumlah 510 harak normal yang saja tinggal 500 sia harak boro-boro Oparas 20 saja berjumlah masuk di penjuru desa naga timbul 120 harak di sokoni majon nak kena boton tuita saluna melihat di sini Thomas Sauda jadi ali-ali tadi ada tadi pasahat mah panggabian salutna mendapat pembangunan di perputih yang udong datang pokok kami menengah alai kuat kemana-mana mani bisa salutna selalu biar makan di jemput sudah saya pas main saya di pertua di tinggal di Amang Jauh jadi ibu bangunan di mana ison terus tadi itu cuaca mana yang baik dalam kamu ngaturnya pengenang senima dan dah korakan nama Tuhan Tuhan ka apalagi sa diri nabi gila takot Tuhan oh nagkabere ko namin mo ito oh nagkabere ko namin mo isa sa Tuhan maho saat tani Tuhan maho rito tanggimu di parang Tuhan dijaga Tuhan maho pasahap maho tatakas siya nunay suruh ko hasangan ito gitu di udah sa mga tampil kanongan Sunguni mah siang kami nomor dongan tubuh
narong noy di kecamatan alana boleh siapa si manikir siapa dulu nak kira orang dari sini Pasuruan nami tuk matu sadani roa amuran zulun narion jala tuk mars tukul tukolan dia kaulaon las niroha nangar saniroha alai sauti di dokon amok tuan di udan ibani akan alai patotang kurda dihita orang siga sasitong na bolon amak tuan muna doan kamu sudah berparat ini budon amak tuan muna doan don ade tonu do hita anak ni kurtino do opat ulang bono ulang tahi ulang begu batu gadi anak ni ulang begu tolu jadi dia kana waktu buku Bulan-bulan nami Siap hari nak tiningan Lunga tam kasubi di kami holong munai Bardupuk kami kagiling muna Tan lumu bisa luhut na di hamu Akka dumah sambutan nami Lasi dududu rohan nami Tak kolak kami habit Namatian ama Dohot dohamu habena Matian ama jadi di hamu akka buana nenek nami tulang nami terlumu biba sudi nakku bugorahok kami sen au buru siang kanan kumulai hokai madutu siang kia madutu hame bino pernah marsadani roha tujuan narion dumbuni tutu amanamion asabui musai tujuan nyari asa martadda tutu akka nanide homune puda tu hami tujuan narion asa angkiat tujuan narion bui hami marsangap ibain na tujuan namion nang jumulo modingon tujuan narion sehingga Tuhan janji kami dalam di pasarian tabbani angka nang adong di kami bau tima parjul madem mulai dari kita Tuhan tapar dengan bahasa isi ala pangarap mojona dohot iring-iring na di tasaluhutna ima hita na masih holongan ilehor mahibasa ima na marbut cermai na monting na dua-dua nanya las rohanami mangi kamu saluhutna doa sahutanami doa tuhunami ale-ale nami paribat nak saluhutna kalau ngomongin amin terlumu bima di seraja di hulu dan nami amang raja do ilang sore pada dan terbalos sana ini bolos yang hubunami mangido mahita tutuhan tadi mata asa anggia tujuan no kita beli kita kahibasat pecang nyumur asa tubuh kita holong meroha dan asa buhi kita beria-ria masa dan roha diulaun angka silas meroha terlumu bima angka diulaun si somono somoni masalu dari yang kali ditetapkan amin makalia rohana nalawa kahulungnya misaluhna disonai menokung mulai di gudang dihamuna saluhna saluhna pas-pasuna tuina asa dilihat di tangka bajang nyumur dohot akasan jampalan alumoma asa wuhita marpungu do marsada tuari nama ngiut diduga salas neroha sien kami masuk bulun disonjong-jong kami keluarga besar peparan nih opung duit dia kahasalal kami nasalalingon yang kahaurangan nami parjulu do kami minta maaf tu salhutna hamuna napak kahulongnya huhuni raja nami natas ribada bolo tu di ujung ni golu di dalam nami bolo tu adokpe songon utang ni aman nami do singirna
Radidu hame nalama tore hossa taksoni radidu hame nalama cal hossa haroro muna saluhuna songan hata dina berdua nama dokter ada teh nafsu babi itu harbangan manena dalam tuhutan tangga balatu mena dalam tijab hata nauli hata nedingkan saluhut hata pasuk nadi pasal tamu natu kami mulai sedong sahutan nami ali-ali baribat laksoni dong sahutan nami tarlumu bima diseraja ni hula-hula nami ditikio dong pasok di hari nauli nedingkan kuap puhami mai otak teman jauh mau lihat nak imana buita pasal nami sesudah nasida marsahid gade pahala rumahan disol makana datang petani riwayat panggulo nasida ibu biatau malai aktif do nasida mangula salin mahari pasol ibu biata apa bibina dari bulon dumugi dinapati dibutol sekolah itu ma nabuira kapasara kami tohonan do ulang nema na pasal atau ketika selalu nama ulang ni bolo tumpe pasal tadi disor riwayat pangulon nasida ama nampak halal tubihan tiki nga pangsidun nasida semua ni mana pasal tadi na orang mau lihat watama na patusul udah kesudina orang semua.
penerus nih nagduduan nagami pagkokonat ni Kuya. Pasdo sa mga pagkiningan ng paghalado din kami na pansin na sila. Alam itapit so na sila jadi paghalado tahun 1992. Jala alam ipagsahiton sa 2010 mangula na sida jala mendapat sertifikat na sida siang guru sekolah minggu manang pembina guru sekolah minggu distrik sia Sibolga Tengnias. Alam ini kehormatan itu alumna oleh saunari saat pula sida tokonam hatuauni naing manian bagi kewarulon bagi kikiwaluna jadi sada pasu-pasu di amuna sudia kapaparan malado AKBP Negativo atas nama Pandita Resort nama Pandita Mentio Manuru STH pasal ketua amuna lalu komunikasi doang ada ini bernama nama pasal ketua amuna yang dia terlalu cukup sulit di batu padiamu nanti pengesatan siang hari keluarga besar agar dipindah timbul satu keluarga berduka cita pertama nama dia masuk di keluarga terima kami para harumuri nama kubas juga kami nanti timbul nang dia makan di resort nama kubas dia tadi sama paman kami do haradio ngomongna nalau pokohaton idion dan naon setong-tong hatta bahwa hingga sembaga surat Allah mangula di bana di kinaksal jalan boleh menjadi tujuh minguna ke tokoh kubasioni saat do hingga tahunan andiak manian nak sonima totong kita saruna kana poson itu hani terluwo bima dia kamana nami nama kubasi diuria itu hatta kebiasa tinggulon tong ma buta tiru ndio nama holongion sahat taula akatohonan naf nasan itu hatta kita jadi maulate mau pesatan itu hamuna sian kami atas nama keluarga besar Panggabian bukan mah perhatian kamatong kamuda Di gor ni batang aman gor ni anak Tuhan Yesus Kristus gor ni to di porbadian ng palangit do tanon amin alay na matakas boto umuna dia karuman taringot to panahon mo tingi sa unang masak kamu sunang akan naliban naso mapakiri mo ni keluarga puas Ilok hatan dia kata, nunga terbukti kematian di bagasan hamunangan. Ayu sejo sorok ni kematian, jala pati hidup buku di dosa, tuas. Pintu di berbagai mamatungan, mamapuyo marbuyo nasida, asa tuntak kaskos di roha nasida, di padonganyong wakar tiki na sabut na roha. Imana marbuyo akan hati-hati do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan. Cara usma amu keluarga. Na tininggal ko ni nakakahulong
Tani mata nanai marabugui hukamu doran saudara dua yang nasa nani horsohon di rohamuna tuibana ayi sari hodohamu dia mau alami inanami suam nama halo biro halo kita siapa paju di batang tuna rasa di bagasan angka partikian ada orang di bagasan bulungan nunga hijau di batang ibana gabila kosona sahabat nunga jawa mon tohona hasituau siap kami tahu saribu siaratus sibulan jala diulau ibana do tohona naik panimutiun huriai mahidi angka pakugasiun sian paresis mai fortuna molo distrik do distrik sia sebelum datang Minas na harapon surat yang penghargaan ini yang terdatangan di paresis mai pada waktu itu biasa alamin gado pakugasiun di bidang iman do sikon maghiri ang Tuhan Yesus Kristus maraming kami po. Amen. Pasu-pasu Tuhan Dewata Maho laruar doho lawongot olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Yesus
Ale situa perlumuan penggabian. Siatano do permulaan ni dagingmu mula may gabitano. Alay Tuhan debatana manupaho. Doho Tuhan Yesus Kristus na paduah ko siya dosa. Doho tod di porbadia na magjuho Tuhan nguluan na sorasuda. Ima mangaramoti orbu di bakem. Paima ro ari parpudi. Amen. Martua do akan mate marhiti-hiti Tuhani ola nion olo ninna to di asa maradian sien akaulonna aina mangi nasida do akan naliula ni nasida martani ang mahita kodor de batana punahami ro di suling ulu nami sailehom mahiras niro hadi hami asa malas niro hami pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami sahat utangamu matut dinami doho daging nami sa unang lilu hami di ujung niajal nami selehom matur dimi manugu hami sa dinamoti hami molo hubulu sami ruralingguman ni hamakiyani asimaro ham se pamasok hami sudut ko hasonangan na sabinggani amin. Haleluya Sesaut malu menirham juga termoso menabibani jam lewat makan seperti sama senacung pantanami itu satu menamakan satu kami kami tunjungan baru masih ayo nak marga do tahu oh sangat berseliling-liling asini rohani Tuhan Yesus Kristus tolong ni rohani di bata ama dohot persauran ni todi porbadia ma nama dongani hamu saluhna amin kami ma keluarga kami mendabutana